Deputy Commissioner jeng ke Southwest Hills District ba Tilangwa ni ke sengi ke lai puai teri kunai tung harjar arbsau ulayo ban IT ke song pisa ke ba arlak arpo hajar sya ke kongkumon walang ke wei ni kinong mere thong ke ban select ban shimenta ha ke 13th Pan Pacific Masters Game harjar arbsau ha Gold Coast Queensland Australia ya kini kamang pisa ke ba arlak arpo hajar bala IT da Deputy Commissioner jong ke Southwest Hills District la ai da ka tenat kam yele kai jong ke jela Meghalaya langba ka office jong District Sports Officer Southwest Hills District hagani kesngi lai don lang nadu ka kongkomon walang uba di sengkon District Sports Officer Southwest Hills District uba bening sa lengkoi lembat ke wedi ke officer sarkar. Sports nilan kanika cek kaba arlak arpojar ban ay ikong kumain ka jinirap na menta bain yasimenta ya ka hakamaharotan ke ban sorong Australia ha kunai November no te nakaliang ka district admission nila publicize nila penpriang ya ka jingkarpat ka request api sa tipaiba makin yana senyang lang na kontra ikong kumain nomor kadai ka buram nam tak district ba idan ini I rekomen ibara nyaw pun terus nam karta timur ba ila bandai sadus Australia banyak simenta ini ka marathon te kalau ngai ka bakam bak songpla haju por ba kalau ro ka bangi sorong ko ka Southwest Hills district timutangan agak cek ikong kumain. Sana kalian jong iba bining nama iba bining ide utau riset mo ubah popularize ya kaneka marathon hone pa Southwest Hills jungi ngidan ikan cek nomor iba bining ro inhab banne company banne senrani kang kumain nomor kang kumain bapli ha jinglong temen ka sitam I bini maroi te ngila ya rai banginya support iba bining ba ini senran lem kang kumain te ngila sanction ro nakaliang jong kaneka CMYDS iba bening ba banyarap ya kabai ti jong pi te sim kaneka Yang dokumen sibun bamata kesni na nakaliang ka sokar lembah ka Director of Sports and Youth Affairs kila pak ya kapisa lembah District Sports Officer ban ai ya kani ka maun kung kajingarap na menta ikong kumoy ba inchim menta siya ka Pan Pacific Masters Games ka banlong hapo Australia au benai November te kani kadi ka maun ka belakam he inyo ikong kumoy manlik ben inchim menta tenrei kadang bun ka maun ru ka ba idon kam naman na menta ka preparation but kumjuru naman ta ba inlet pada siya po ke Indian camp ba insa antay ba in prepare ba nang tu pada bakin ni pada bakin let siya po Australia kaya nakaliang na nga so kumen sibun kung District Sports Officer ba yung kamay gani ka check kumjuru kindiat I jingarap ya I ba bening ibalong kum coach ba ibalong ru nong na kum tao bayalam ya I kung kumun kat siya ba idon camp di community bang ikermen ba kini kijing ay nakaliang sarkar kinong isa giban nyarap I but siya po Australia ikong kumun ada ilet du ba inyo siya ban prikre atang rukom kabaday but binyo banwan raay kanam jingjok tangini kinti ini por nga ay kublay ni kong ni siya ya u DC ba u ba ay jingrap naga sarkar nakabanta ka jong bat ay kublay ro kini ki usal jikon uba la ban penplilat ganti yang hakene kasni bat ya di SO nyoga mau berbuat bayi lala ban ya problem nak benta jangan bat ngai kuble ro kini ki sahab na kani ka sport ke jami ba ki lala ban ya watar ko nanti lem nak benta ban yo ika jingerap nak benta jangan bangan sala ban Malaysia tai sepo Australia ban lagi pun bati we ki bari re kublay unang kerku nang kerdo ipi kirurung ba ro bat khamtam na tai DC bat ro ini ki sahab ki baya
niki SDO kiba ya don hang ha po le sang nang ba dagi jing tre sitom ke jongki ngalala ban yo ban le sup le san ban le cetai sepo Australia namar ba dagi jing tre sitom ke ki ngamdon jing ngamdon jing ting ngamdon jis ir namar ba ubleru on sa ya lam le tianga nang ma ta kasi masalah ban poi se thong jing job ha ubnai ba si po bat haka atasan dari ke ubnai besiko masalah balik banikun haka sitari masalah balikun sepo Australia kenang bangan rai ni jing job berasan teli kenang bau blay on island yang kenang bangan wan rai ni kari India jongi bro kowe patapo ka Makhalaya bakar Makhalaya jongi bro kowe